Good morning. Good morning. Nice to see you, Betty. Nice to see you too after so long. What can I let you? It's been a while. It's been a while. Yeah, sure. Last time we were last year, right? Yeah, last year. Yeah, taki wanesa. Ina nengi introduce kwa mwenye ndela matambisi. Kwa msoni kwa mtu anjini ndasia wanyangani akambundo no. Nengi masafu ni bomusi. Yes. Kangundo kwende yata nisi wena maundu wena mema kwiti ukivila nisi mwangu la wende sinundu I follow you a lot and ndirenti yata yamakatwa maundu kana maundu ala withito yika ki mitandao ni kangundo kwende yata kangundo kwende nesa ani kitwende ino na mwene inakwala matesi ni takibila cha MC kangundo no anengi kwebila ya sasa twesha kana nisi twito bila ya some local leadership ya youth ni ya but we are changing that conversation to what second leadership ya youth ni umundi ndio wana mnakuya kuyana aye wana asoma kwa hiyo ndio nilikosa leadership kutokuma na kutumia skills ndio inasiku na nengi tuyakapete la ndulama kwa ikana tutumie energy la mena na binula mena tailo tumia kwa estimate jisi ya mwika ila mena chao ila mena binusu na nengi ni ready kutokuma mwene ndio wakangudo no ndio yendo kudio na anama mwikalani na wese no teto ma na nengi space ni twigionde atumia mebo ibetizibo na kemebo inawazizo na affirmative action yakani amatendizi muno unya aso na nduma mwika yetu enda yitu sukumona yitu ne affirmative action wese kujya wazizo no kikao cha assembly kana national assembly kana count wana anduma mwika inaweza umundi dunia balai mundu masenze muno naweza kuidia in terms of digital spaces na kutumia talent na skills situ na so forth onambeni wa develop our communities kwa hiyo tu kwenda kuharvest masomo amendini wacha wa mwika aningi tuweza kuharvest mega yote una anduma mwika ngati tumeba ngana usebe yes ntatumia skills. Thank you. Na inde mwana museze muthanyani wa munthi yitu ithia twikunikila no ona ni muteti kana ni mutongo indi ti udene ya muno teti na utongo yitu ithia twinenea mama olosa ni withitwo we play kana witha ukanthini wa kwailia utongo yi kana maundu makonetie utongo topic yitu ya muthanyani wa munthi ni shaping leadership through creatives kana twetumia creativity usanii ni kana kupikana kwa ile chao utongo iwao yu na utongo iwao ni na tondo amina kwasia ni kana yu utongo yule twaweta wa ibindani ukite wa mwika niwe uyitwi we are changing that narrative tondo amina kwasia ni kitu mungukwea makulero tana kutia wina mo kusila kwa mweni witu tuma kusila kwa ili tukende mwitano 23915 no namba ya otumani mkupe na ntambe na osani ile tunene osani nikuja nise amwe katwa maondo ala wekite maybe you know to ndise when you ujitu alikanthe no maondo ma osani ni kana twambie ba kando na masomo ananzo mimi ni expert ndini wa munduma utweka wa communication na mbano ngeka munduma development is you ni trained from the university kwa ni expert munduma development munduma ukuni kila mundu kwa analyze na siasa na mambo yangi lakini kwa mimi ni nasomi munduma production ni sisa ingi sa video sanini wenda ukoongela skill ndini acha undosu na vinda ina vitu na so kusema visa mwana kwa kwenda nongo kipindi TV ni na other than kwenda nini na utwika wa kuandika scripts kutumia kamera kusudi mabisa ku make your TV ni editing sio then nisi aside that ndio ibundije kana nisindu na so mimi randi sa university na soma degree ya kwa development bila wika okay ka parallel sindingi parallel kuna sindingi ne ka parallel ne kimonduma production and so forth na nengi no zo bitu mabisa ngeki TV ni ibindi ikonekanie nendi na other than that ndini wa uandiki ni columnist pe magazine ya Kiafrika itawa The Voice Africa magazine na hii based to kwa Netherlands na ni dhana column dini wa idhangu international paper usileto nene usanii ni very diverse kana tu nene ya creatives pe mundu kutumia maybe ni musanii wa kwina tongi maybe ni wise kwina lakini wandese kuandika hii mbadi aya wethi yawe ungi maybe ni actor na wethi ya ni wise kuact lakini ndeso tumia kamera kwa mundu wani general no wethi ungi ni kuandika hii script idha hiyo na idha kwa dana TV ni tolo kuikalanda yake kata akaliandika wethi ya wako mwiki alio kamera na ndenda wende tuomea hii usino no heart ila wasi ya painting because the grand music ko painting ne sama ke siko sola isumbaru no heart art is very diverse in terms of on cartoon yawiza ona kwa newspaper is no art art is very diverse ona lapo nene muduma poetry spoken word isubaro sindini wa art
ndienda kuona example ituneviwene iseso ya mass voter registration isukumitwe ni IEBC, lakini muno inakwatie strength ila tunaokina niko kadi na niko kadi is no fall under heart nenda to the step by step. Yes. Yitu ibakwa niko kadi. Yes. Would you describe it more of artistic kanane based on movement ila ile tukoya amajenzi nondo you amajenzi ala to namo they are very vibrant. Yeah. Nando you yani mwene they are creative yes. Lakini mena moka mena vile ungi munote wa kawaida ti ndo na undu millennials mera maile jenzi ni jenzi. Kana say nimi sila tunene twase mundu ma heart ni diverse na maka na social media yo mabudu to display a heart, see to see the different hearts, whether it is writing, whether it is acting, whether it is music, whether it is drawing, whether it is painting. Now wasisia kana peke dipita wa opportunity meeting time you are saying that yeti anduni asomo wasope bila yabaye na widi asiyangu maitu mayai asomo na maiki yango mayama na tuimatala makosa muno endo yune masome na asijuma matusome deti ndo asijuma nengeresiana kisomo ndo wewe dhani katiba article 1 yekuya power belongs to the people na wewe niyo andika mundu wa mtu make representation mimi si wasoma na wewe bana wa mama kweli yini yake one atapikwa ni kulia kwa hiyo pe opportunity na pe time si community dini wa this generation t and me asomni nesi yake yo na imeko na kila eva ndumona pata ndi toba ile ni maele kuikulia lakini nao vingo tulikiti art ukeza kuidia now you can use heart ukeza kuidia ni wewe kulia kusumia art this kana niwesika na Gen Z movement yambiye muno social media wesa kuidia vibrancy isu ya communicate through the social media platforms na wesa kuidia kana art unawaisa niko card in that word na ku display ndini wa print with the artistic mbingi tumito ndini wa branding ndini wa kukama up na that artistic word ikana wesa kuidia ni kindu cha relate na majority of the people alani young people kwa ugu withia kana art ni tumikikite kunyesa kana yes with young people may aware but also there is art in it in the sense that no tangu mayika ma poetry angimeni chembadi omaina yulwa niko kadi uweza kwithia kulawa ko ni that niko kadi ya artistic number 1 secondly no the t-shirts si print it niko kadi tupe hat a lot of art being used there kuto kwa sekana kutumia creative ti art ino nikanaweza watu na hii message ukiona watu wasenda ku educate community nizo mamba kindu kila kiu relate na community kanandu nikanaweza watu ni watu ma messages mitukangi nenda kukolio about kwa niko kadi yes itaweta we mundu kwate nengaliko sio ntengaliko ya oteti kana otongo inangaliko nengi ya creativity na art yes niko kadi yuko mundu nisema mundu yeka kwa niko kadi lakini dai somana niko kadi ni nini niko kadi ni kwa sakana nyeni yandikithite kwa IEBC ni nakula ya uko na chao kura kwa hiyo sasa uko kadi number 1 national CID ya kila ni national ID na wathi kwa IEBC we yandikithita mukuni wa kula na wazi lekira ukakunia baloka kunia kula kama kwa mashinani kana dawo utao no balo kwenda lakini niko kadi ya sakana we ready na nengi pia conversation nange fundi ni ya kwazia wind up rate wagini asa niko kadi ya sia ruto adhi so pen a lot of conversation in it but niko kadi kana what the right ikite ku generalize kana ku summarize inundu kwa sia niko kadi wase kana ni ready create leadership ala pilot undu titile daso ndio kwa leaders ya mwasio lakini ingi na dhuku nundu tuonyo na maiko na muswada nengi tu yenendi kwa mundu kuna kula nona iko na yes nona adhi angene sikushi ya mwenendi na yuko asa tuko katu asa tu ready tuyamikiti kuna kula inganato leadership la elite allow mwa sayo tuna maintain yes asante na ili wamina kwithukisi onena nyola twende na kwithia naguo nune nenyo wokonetie we ta mwana rika ta mundu ibo we na meama kwithukisi mundu ma utongo ina indi ona kiusani nundu tukwete ngaliko cionthe ango ya uteti kana utongo ina ango ino ya mundu ma usani kana sana na indi nenda kukulia ati nini wa bena sindu luvlanitie na sienda miti ubamba tubamba 50-50 utongo ina mundu ma usani icho kila cho kiembe nundu cionthe necessary yaoka atago
passion ile yokiambia ya utongo yi kana ye osani kana sikana kumanye ni munini na watch ya mabisa muno ma movie ya Bruce Lee na watch ya in fact you go ya my hobby muno ya watch ma movies na ibara muno na karate movies ayu chicho chanzu kuniona na ndi university kusoma degree eya ndinye ni ongele baba masomo mangi macha ma production na wewe sasa mtu wakati mabisa na wewe sisi dai kwa ndio wasoma nuongela skills ukama kumbe script waandika au ya na nengi with the experience and with the devotion with the nuongelo tu kandi ni wa talent alafu kwa mtu wa Michael Jackson niwe watu nienda kwitha nindi ni wa hati no naambia kama movies ya ikali muno sia dance and so forth wasa kuri nende yo muno na waisio no mundu tunenia mundu ma heart nasi kana yambe na nyina ambiwe ba yangi na muno nenda sisi how can I change my community na hiyo siku develop community lana sinona yes nubi kasi artistic but could develop community nenda nongele something else with them understand community itona kuorganize wata na structure ya community nondo na develop community chuja ndio yuna ineka degree and development nondo usaniwa and then wa in terms of production creatives wesa kwithia nenda wesa kwithia nina kwata skills ondika degree bado university degree naongela masomo wangi macha ma production nalo kuoza mabisa wasio wanatoka head statriko mondele ya ningi ndumba satamine kilo yes so kama sino kindu kidandi ni wa mundu ni sitale nikilu usia wakiomthini wako na passion yake la kwenda kwika naweza kwithia utumia mundu tuleta talent with una talent likana itatu lakini bila ida haina kipaumbele ubudhiwa waisa leadership wani high school ithia nayo head boy so leadership ko kubi traits ya kusia utongozi ambie kuoneka tene isiambie kumatene kuma ni sia usanisi ayo sayo ni joke ni kana sia no so we were then primary we were prefect but we go ba we were class timekeeper we were class prefect we yani mbona tu tongo ipo bangu kwatilile wa vi high school we ati we were assistant head boy we were this and that so utongo hivi tu ona new university na no leadership structures so ninasikana utongo wa hivyo but now na nene passion ya kwatia heart na kuandika muno na scripting na kuandika columns isucha sisio kiende ni wanesi una passion ya ni inspire wani andagine dhambe wako na wataka nena watch ya mabisa muno usually tumine ndo manozo bya ma movie ku create so now that one came no nazi si umito imwe enda kukole yutapika yunenda kukole ni kwithia apenda movie imwe na ti movie pase ni thau ya school ndekwenda mwata TV lakini nene senondu katika we mundu very active in politics na maundu makonete sana no wese pena itha imwe katwa masinda no alama nethi tuma drama sometime yoke wakana itha wisu ndi amba kutha ukwa ni kwithia itarget muno serikali are we together up to that point? Maybe you ukanewa mwana wa ku simplify kindu kimu no wazi kana itha wisu ni alete kuthoka ni kwithia ni creativity kana mundu yu itoza kwithia ya attack utongo inundu ona mabukwana twaika twi high school ibinana buoka ukaithia kifo kismani ni mabuku yes tupika high school kana ma sana kana sana lakini mambo si mtu relate mwela to oketwa anatuma school those are the things we relate with right now ukaithia kuna watu wedana ndo opposition wananyanyaswa wedana ndo those are the current nativa ambi ya Kenya pepo kona mbilingi ekana sekana number 1 tuna freedom ya kunena expression association atunenge isi katiba ya Kenya 2010 neka tunenga freedom ya kwitha tuisukuma kana tuendese our heritage uweza kwenda ni culture C2 ni talents sio ndoni si cover ndini wakati betu ya Kenya na kana sekana onokaisa mabuga zote asoma high school ona ni more aggressive kuimadha watu weta ndio kaisa madha ni mabuga zote asoma wa high school set book sisi ni more very aggressive uli maweta angu wazi ile corruption ni kwetu
with your undu beilie nasikia mteni bonoko ni bokono ivinda yuko kwithe amefanya yani we mundu uki esela muno ateswa muno yes so sangu sa kwithe ni stars ya power ni corrupt ya na waisi onoka hizo na twine ne muzumbe witu wa Kenya Mwinamba naindi mwando musiaisi ya Mutongo TV lingwitia wekio nundu wa mathina su maki mitambo twende no kwatiania na Jimmy Nix ni musanii na hote na musanii ni Mutongoi wa Muika na usomete maundu ma Utongoi na maendeo na akasio kake kama maundu makona nitie na usanii kana akasomea maundu ma production twende tumanye nake twinenia nzia cia kwa ili Utongoi twitumia usanii kitumi nikini watu muthoketi ba ni muvea nundu wa kwendea kutumanya na ito na indi ni ndatu sioke bakwa ala mathau tunene anundu twithie twinene ya yulua set books na mathau ala methitwe ma stage anundu wa amaneiwa kuthi kuthauka mathau kundu no kiwa ati pena maunyungu nyisio ala manaumitu manasia kana mathau ala tunenga manyiwe mathauke ni makuma corrupt akili wisaithe ju ithawila mathaukite moka maosawo na Utongo iliondu na matono mena mundu sikumana na kila monye thauni ona niti na Atongo yome kana atetia muma nansikana it is very wrong kutumia manyigwa kana kumakoni maundu ni maki uteti kwa kumanenga mathao twasu mathauke noni ku quality munga mwaku ta mundu engaliko sio mbeni mo yulo wake ni ngwasa kana ni nawe takana power ni corrupt ya nundu wa sisia ona maundu ala twithitu ya cia maundu atu ikwena thini ya national government ila mera cia kula withia maundu asuma ya weta ma weta tuika the opposite of that nundu wa cia bai mundu ka kwenye nunga mite ni Mutongwe na tuona cia ya abductwa so maundu ao tuweta ma kwikia thini ya mathau ti kindu kitevo na mathau methia wano takio why is ithau you now you reflect you ona we bandini we thou you may so dia zani corrupt amanigwa niki nundu maundu asume kuactiwa kana me kuoneka thini wa mathau asu etha no theaters ni maundu mevo etha corruption duminenge sitwa yingi etha ni mismanagement ya resources duminenge sitwa yingi ko kana sino no rogue leaderships isi ya kutagwa ugo na evidence yote tuseme serikali wala yonde Afrika
ila meikaro mayenda au kosoa Jiminix nena kukulio sorry nundu wa cut short no pe mundu na ite kana we are exposing the children to the future or to things that they are not supposed to see or to hear or to think about eka kukulio no ese igiti yana tia nini wesa kwithia kueta maundu amwe kwa sei kwitu mona amebina lakini wese kisiko ni kisiko na wae mubundisia mwana wa kundeana akabundiko bayanza nungu maundu meho na wase for example ukasinye ndine nga mwana wa pasimu kana ndimu bulisi osume asimu uyona mwana osundaka ndaka atumia simu esu kana nde utumia lakini manayo na emi odhoka na mo manadi ba school with ya byangimwe na tusimuto so in short while okita kuonya mwana uziela ya elite nundu we are progressive society no ise bila yati na kuyedhia wa mitandao kuyedhia wa exposure bingo na TV wedhia siaini nini lakini right now as we are talking there is no way of taking back development kana progressive like vitu ndini wa digital spaces na technology kwa siara kuni kwa sekanai ona binda yati no kwetha wa mawathuku ona kutecha ona kute technology na kute digital spaces hivi but what is there is to guide the amanigwa kana children ndini at the right spaces eve kutumia mitandao wale tumizi kana nuisi sindisi ndini pe talent ndini umudo wa sisi no ni movie na sabuku ya California i feature lawa nephew wa Michael Jackson na aidha ukata wa Michael Jackson na wese yule movie released na wese Michael Jackson ni wakwie lakini umuntu reflection ya maisha makundu maile neki ndini wa movie na yaite best bingite hesabu best okanenga kenyo umuntu tuika development bingi na siyetu kwisla chao kwisla heart na wese Michael Jackson emyaka 11 I already star weziki all over the world na ni waite a lot of revenue ila wa maisha ni market na mrutia na unao mundi atedhayo revenue bingi ni yukite kwa family na sena mingi kasoma na mundu wa sala either ukawa ono mundi competition ya mbadi globally wana asi yake si atop na wetachuni kindia sekana waisema Michael Jackson emi yake 11 already ya hivi ni wa space yake ya talent waisia nduta Bill Gates nusi Bill Gates na kau da soma kabina masomo lakini wese miaka 13 already ayana ambio development softwares umundi dunia mzima tutumia Microsoft na nini software bingi na wesa kwethia mundu andazo mamuno lakini mundu wa talent na ambie mwana miaka 13 za kwethia mundu simu usianity namu ona wataka kwa wini babe Michael Jackson na hiyo kama ngoma software babe Bill Gates kwa hiyo sasa kwa sekana usia mwana talent na kwa ala Kristo na Biblia asiakana a man's gift opens a door for him and ushered him before great men kwa hiyo tunika laba asana technology na tunika laba pasana mambo ma progressiveness in terms of the digital spaces and the talents that we have kila mtu anakuika ni ku guide siana situ ndini wachao ndini wa ziela ya elite lakini ndiko asekana you are exposing them into mundu sibisio risi in the society na wao mwabu nziakana kaa kubalaka ilo kina kaka bundu baanza ni mundu ungi kwa solution ndiko asetrika leba sana na chao tu siana ba sana mitandao kana digital spaces mundu part of those technologies no sio tumika ndini wa ku enhance their talents kana kuendelea talents sio kwa hiyo asekana madhao kwa sukulu ni very important kweli ni ma open your minds because they ona saying watch movie no watch ya movie right tena watch ya mabizo na ma Nigeria kana Hollywood unajua makuma loko nelaone dha uya akitiwa niona mundu eka ngina yake za kumila na yake za kwida no make madine ndo eki mundu ngina yeye na ke olodho kuo somokia bazo mesomo kwa madha what that is of madha menenga education to society asante na no part ya kuraise income umundi ethaga income binge yuka kuma ndeni wa anu no nasi ni talent umundi tuweta California Hollywood na tuweta Hollywood tuweta California weza kwithia yesikie muno na yukilite nundu wa actors zaini na dolame celebrities ingi mekalaku so revenue bingi ni patikana ndini wa talent na nongo datu mandekana ndini wa kukilia society na jamii
onela ukwaze nendo somia kindu kina nundu talent is not limited to winning kana kuandika mbathi kana kupita na kamera no ndinosi na masomo mwisiwe mundu kamunenga uya wa loyo na asome toto momwema pendo masomo to sinimata ayi kweza kwithia mundu asomie loya lakini wewe emio wiba kotini akarete mundu nenda kukulia makulia le mathianene ni kana tusonge mituki nondo wa masama itu nenda kukulia kulio yambe nukuona asani tamatwikite mena influence nene muno ka society mbewa atongoi na no kulini kwithia kaingi nuona ayuta alame kwitipila wena mundu su etembea kwa kampeni yake anapata akona msanii na ndio kulia akeli ni kana asani ando ala mena kweli mtu wa graphics then mini no mundu wa movie mundu taku unuko na mali kwenda very neutral ila tuko kama ma politics kana sini important kwenda we neutral ona kama binda maingi wisakwithia nundu wa live wa resources mundu no yetu akasovia creative heart ikukunaga kana ipingiwe sawa kwithia onangino cia makando lakini mutase kana asani in general mena influence in society na nasi andu the wa heart na nasi kana talent duka limit talent to artistic nature in terms of singing, in terms of creatives weza kwithia no iso na kusome the no without talent kana with talented pe mwalimu tono semde siana na ikakwatia mitoke muno nongizo ndio sana sasa mwalimu swalika kizuguleka ango na hiyo na yidimu na muno lakini muno ni masomo mwene tesabu lakini no si ondo nena nandu communication also is no heart they are very good orators kama emenda Professor Pierre Lumumba with uneni wake ni wiga aina na hivi kiandu na witha ni deep na message ko in general muno ona alimupe mwalimu ndo kubundisha hesabu pia ndo kwatia nongi ayubundisha hesabu yu andika ndo kwatia ko talent is they are very diverse na talent is on the influential on the society na saigi no misuse ya wanundu kinabikia kwa sakana art ile kwa hii very neutral okay then you misguide kana ndi kueleletia leadership kwa sababu ni si akwata ni anacha na heart ndio siende anti-nant ukidwa leadership ni alotumia art na yo heart ya alotumia leadership ndio udhara watumia art nubikia sia message yako pa mashinani mitukangi mtu nioni chamana bija kwa sababu tunaende na niko kali na watu wametoa ngoma na hiyo au maneno now it has gone viral many people have registered pia tena lando maneno register hiyo sasa hivi hakuna lakini hivi penela haji pia mimi niko kadi na nuko na mundu you on whether you was set then was set kura unaona mundu update status niko kadi so ona kwa ndiko ni laji ati kenya ndiye andikithe teta mukuni wa kura ni ngwithia ndienda kwekum lakini mimi nicho ngwenda kukulia ati nuko na andu anu mamwiko munini na muno andu ala uni first time andu ala moko na kura for the first time nuko na mailete kwithukisia muno asani nundu akwithia hata asani wona tamena influence nena nge mbewa chao mbewa ateti kana atongo yala mekyo nundu akwithia ati pe mundu ko kaone ati I know Jiminix na nikiona Jiminix najua wale watu wamesimama they are 8 kwa ngelekanyo it's an example endo kunia kura governor wa county ya Masaku wala wibo wa Binyendeti nitaenda na yeye kwa sababu naona ni mundu kuelewa ground ndio iliena ni mundu sharp wenda kwa sekana nganyaka lozo no kwanga kwangelekanyo in 2027 weyazi mundu sukisa kwithia we na influence yeba na nukuona kana andana young minded people should they listen to people like you kana zinima lo kwedukisia na mayedukisia maeda meso kukela maundu ni kwithiwa kila mundu TMT brain kana empty mind no ndo mwana wa thika ni sana watabuo ni withukia sio keshira na mundu akweli pastor wanda bia me bibiliani na media biblia kana ukiona mundu i confirm yes ona bibiliani wethiela Paul watabanga siovo withia bandu mabikiwa wosuna mathia na mundu asuma sietie let's scroll say kwibinda yu mai kana mundu wa Paul kueta kana machao kana ni mago ko ni very important o yedukisha kwitwa nwisi pe leaders and political leaders na tuna leaders kibadalo kingu mutabani wala wida kanisa ni usuno leader mwalimu no chao no leader no kwedukiwa aseno leaders nuko de magaidi yao siana sio basi wandeme na influence lakini no sai siana no sia lepika hata kudima maondoa
mundu etha leader wakuya kiki iliona na kusoma katiba wisi kweli kini chago mundu mundu no umwana wakila kuya we demonstration ni wrong so tamu Kenya wale man demonstration ni wrong kana ti wrong hata tio katiba na katiba wa vungwa article 37 ya katiba yikwecha wina right ya demonstration wina right ya picketing ethani wandi kitu kana no wini wina chao ni wale kunena you can speak yes freedom of expression sa kunga anangava na wabina ndeti my integrity good policies cia usubia chao cia usubia athukumi nuno nienda ni 2 days ago analysis naweza kuiga no kumalika ni ona mondo lo make kusolve maundu mama we are more lakini yuwe they are waiting now na regime ya wita no ona manasis mind demonstrate lakini you make you demonstrate na you complicate you with the other manas mo kima kulia na health workers mo kama kulia tukate miaka 10 na tiao ngalo chao musala na katiba ya eti weka laila you know wale kuikata kongola ukamba tudana job group kana musala ukamba tisa sawa so kunya wasie kwa kweli nikalite baba mnyake 10 na ndiango la musala isino haki na kenga hapa na waka review na wona ekata mamba cha misala na amekia job group ya elite kwa hiyo kwa sakana no ginaweza kuithia amuika nimewe kusisi ya maondo ame wetwa ni asani alani no kioya jamii na leaders political leaders nikanamuka kijana mukise maondo omabwa nata ani kuithia art is not evil in itself na leadership is not evil in itself well kanza wa guiding principles yake njui kanuni dawa kichao kwa diute with the other maondo ma art ndini wakatiba ni kwelete wongo wale kutumia chao talent yes thank you adhani ni leader na kile kabitu ndini wa leadership ndini wa article 6 chapter 6 of ethics ni kwetu no leader wale kuikata wale tumia principles iwe loko thukuma so ekana sinwini anti nani siendete pamwe ko atongu na leader na asani ndimalo kwata nani na usida no meko na civic education because na jamii yune kwenda chao ni kwenda civic education na mwalama ya kuedukiza maitagwa makunikile maondo asimo tabla maisikana chao kana ni mago mungu with their political leaders mo na different interest na wesa kwa bo moiba na bo ngiwa na kila mungu kutabyo mungu wake bila tawe mwene ndiki ni lata na ku guide ni kanoma ni ula ukweta chao ni chapa yo meko mamu na mayela mundu mangola dhani wa kwa thie mundu mana cho nginosi mundu wikie kana ndaneka mundu da MCA na waisema mundu wa tumundu athunga babambungi kikaoni ukaneno na mwenomwe nunenge tu mundu ma representation ukaneno mundu ma legislation na mundu ma oversight na nduna ameka tuwa elo sia uambio na lakini uona unengi mbona na ikata ndana hakuna kwa hiyo nginomwe ene ndina akethe achene na either emu yini kanathi mundu ana tabwe mutongo yuni mago meko make magwara nundu twina umamas adawe that Messi athana mtu akukwenda utongwe without wisi mundu na wisi meko make wisi ethi to fight it ndekata chogo so ni very important wisa kwithia twithukisio arts in terms of creatives with it on our own mind as well and also the not usile kana tuka kwa maundu kana ni mago kana tima mobea nenda kukulia mokoli wele mathianene na nundu wase kana andwala men na usanii kana asanii malite either men neutral nenda kukulia mokoli wele mathianene ikuli ambe ni ati wo inye tasanii ni mwailite kwithia mwitume influences yenu kunga makwiti vila ndino wa society kana kungamia kwitemia me otongo yo nenda no kikundini kutumia yesu tawe ya kwekata kweko ni amaleve kutwika chao motongoi na indi usio konzunge na ila toka twele mundu nunu na influence kana eno bako munene wa ku command crowd nundu wa kwizila art yake twasi no mwini no what happens when they misuse that favor kana ni sungi makula sweli yambe wakule kana creatives ni mailo tumia their artistical art yo kwendese mundu ma leadership on your individuals that's very much okay ukitaka wina kinengo tutumia kinengo chunika nawe mweno progress na ona society la windini wayo ukamitedi ka progress ndini wachao wakindu chini kusa kuthia paya nongi nendo tuko wasanii wala umi tena maybe msanii so it is very important utumiwe kila winacho ukithwa tutumia ndatote nayo ya ko ni maleve view yes so no not me art yaku whether it is singing whether it is writing no not me art yaku nikanaweza kuita niwe progress we mwene tamu second wako je balava no mundu no atwawe uteni asanii ila mutumie art sunai mo ene
kutumia yu mamlaka asumena we mundu emana ati nyene undu salisha beti ni na influence pao kambani yu iza kwitha nende na iti ati tungamio sometimes ni ku misuse nundu akwetha ati nundu mwisi andu wewe ni kioo cha jamii nandu nimekwithukiasia na ndo asuma kwithukiasia yu ithi imanenga points cia hii out of selfishness yati nundu nyene ndajimi nix au ngamekwichi kibila cha president wambe ya Kenya yu andu no mamnyaminite mona ni mundu sharp mundu ndoga kwitha na tu manenga mawaitha maseo bayo ukitumia yu mwamoso ukimuse nikanaweza kwitha nwekatha no again for personal interest kana mbaza esu ti direct answer question ani asuniki nisi katiba ya Kenya ni ngeti andu wonde ruhusa wa kwendesha la mimi kwenda na ndipo ndo sungia makuli mako na we ni wono ndo katiba kizino unazo kibai katiba ndo katiba niyo Biblia itwa Kenya yes ndo nijunga kuya hii beti we yake yangu ndugu nitumia context baka nangu yechao ngwezu ni ndugu chiko tunaweza bena defining context ya kila na ile wiki for example ila ana siasa moli kava ambunge kikaoni made dress code ni fulani kuma kaya makuwa dress code isu ni fulani ulikayo baki kaoni mundu choke na okay na bikini tipo impossible associate with don't sheria ni very impossible kuikata kila mundu uso mundu ngaukuna peba ndo modi bandizikata so muya witha wa kuikata otu siidi no se kwedete kata onakayo ngisa na leadership to mi tongu inai wone tela to anena mu abduction so forth so kila mundu mumege tu mwana wa either kuita kibila kala uenda as long as you are qualified kanona kutabyanu sera sia mundungi mundu na kwanyongeni nyoba pera muzie tengo na mundu kimetho makwa eno tongo imuzio tibo ko unyela ngiyandwa ngi mundu niona musio nundu wa MBCD niona right yesu na ke longi maybe utokwenda zera isu si yakwa ona right yake okile basi chao as lakini it is important with a thing genuine what happens when now you people with influence misuse that power it's really moral issue moral issue uka nusina bile asi always kwigana ndeka nina nunwa wede wezi kutabya ngea ndumezile baba na ibo bayini tina ndilo matabuka na ndimonele ya side yingi undu wezi na ya mission na commission lakini moral issues undu mundu ukambendesya mundu muthuku ndi usikaranga wango ziatigo lakini unawodia kuendesya mundu muthuku kwa mama tono kutabwa no chao no kinju ona satani umie tu nina like 3/4 whether andumaya like mama tuige demoni ju ubona so ni possible mundu kutwa ekunenga na message right ona yalele changu mavyute but ni moral issue hata we mwene ta we gifted in certain heart edano kwina kano kuandika kano kusola no sio mwene keta we genuine ngala kuseda unenga ni message alama kwatiana makwetu kiasia tuna matwa ute but it is more of a moral issue the moral issue kana is it right or wrong morally we mwene ulina kimjuu eta we andumeke niwizi licha ukana wito mata yuno tunengi mbesa bana ko ni more of a moral issue nundu omundu mundu akandipa ni mukathi ndumbe na abitia tiwo lakini yadhani mukathi mundu mwathe kimorally ni ndiye lucha chao ditwambaina so it is important and all men gifted na mena influence onabea ngiti lazima with the winner talent ya kwina with ya mundu na followers 1 million mundu wa followers yasu tio tunenge tu ikawa kwenda wizi kugather and na makakwatia but now peo ndio manenga direction itera it okay there no wasi alama kwatia na makwendete so it is a moral issue na ni very important okeza kwithia to equal chambai na tutumite talent situ uza kwitha ndawo ya ndwezi leva we mwene da ukagwita ulisinesa kwa haki na kumangoni kana bayo chao go bailite yes nenda kukulie kulingi nundu yinu twakata bikavala ba yinu wende ombonyo sio wa creativity and then wotongo lakini be na kindu kimwe kithitwe kitethesie muno ku spread message nzeo na nthuku kwa NNB na isu ni social media onenda kukulia ati yu kwa mawoni makweta mundu social media wona ukite muno is it more useful or more of a distraction nukwenda yuko you see ila twakata asiati Jiminix is a good person yes atwa message isu imeenda na imeenda right lakini ila tukukatwa Jiminix is a bad person message the same way path is no ila
Yes. So social media watato misise yuki maundu makoneti art na creativity na utongoi. Do you find it wana yekete ngaliko ya oseo kana nukwa udhuku? Kana sekana social media spaces sio mingi. Na sio mingi ya udhuku bundeni. Onelasa na sai leli so mite ba ai chips yelete misli. Isi anengiwe mana. Na mewa maneno ya valuka mukosa ya that day mukaya lakini mwikeke excess. Na ila ma excess hizi mawai. Simula siku yulu ando na mali. Nona ndo ati hospitali yake anduka yemu. Lakini mundu bai wo mwene timu tu lakini wa excess ni mchao. Ni mwako. Sukali we moyoti na ni muzote ni ache. Lakini sukali zuwa wa iba klasa ingine ingine kwete madhuku na no kwiyo mundu ndo sukali tiwo. So na sekana we cannot do away with the technology. Yes. Social media is very important. Mundu no muditu unena we that is stimulated on a chao. Live stream. We are live on TikTok, on Facebook, on YouTube. So, you mama weba yo shago. Mingi utasoma katiba. Ndio uona weta article 1 ya katiba ya ijiona. Cho wamana. Kwa social media teach out nduku. Lakini nibendo o andu makati ya mia. Nube stress ngisi kwa nduku. Ndi nta cyberbullying. Cyberbullying mundu ngosa ngeki kabisa wako. Ndibona yo tell na mundu ngi. Bute inake. Diato na social media nai. So in that sense it is very important and to make your culture elite na social media. Number ni influential number 1, ni create opportunities na ni akite brands mbingi. Na hiyo si mundu be mundu kwa million. Mundu akwida ndeni ya Facebook na very active. Kango kulio. Yes. Na nikulia nikwidha gine mundu lo aituma yuko na niti no nena nyola twende kwidha nayo. Ni mevala serikali ile itakosa nikanaweza kwidha ni limit usage of social media. Nundu ibe nando ala mmetumia nayo ndu amina kwa sekana. Social media is good. Lakini ibe ando no mmetumia ndai. Ni matambe mevala yukwangela nyuka ne omwama utoma ku implement makwikata. Yani okwikati ku regulate. Kila kiwe regulation means zero. Na sometime leaders matumia au nena leaders ni simia iso wa muno ba National Assembly. Nikidwa mia ya county assembly ida ambado ndo katiba ya Kenya. Lakini katiba iso wa bama kusezi ya mia nini ti National Assembly na kwa Senate. Kwiko overall in terms of kusovya mia ni maso basa mia. Ekana asikiki anengi kwa mia sogo ya counties kwa hiyo pia mia fulani kuma saa kuite kungi so counties ni sogo mia ya sio yo under mia ila ya national in terms of katiba yitumatie katiba for example ila unene moduma finance na ima abeto kudoba National Assembly na parliament bwe so masense ya bambi ni wachao wa county assembly nundu finance ida mena hapa so ekana asikiki ni usio kulenjulate sinu lakini we neutral last year ni last year kana this year I think that last year ni sia subuto munondo wa mundu ama cyberbullying na pia crimes hizi tu yiko mtumio mitandao angimewa TikTok ni kubingwa yona ngulika na president aya sent one of the bills na yoka ya wako tini amba kuungamu and yasa kisa ingi kwitha pate neutrality no yeta evina for example uyedi yawe umundi that in the national government neweke kosa wilo tumiwa askali na uni mundu within the opposition ayeke le kosa na itumiwa askali nona bugo service mu ya wandi onde lakini ukayo mitumia as a weapon kwandu amuti kwandu onde people baita edina I remember I was one of the people who were saying no this thing ndo tumaiche wow we take president no go kwa okay kwa mendaje so me I am the boss no decent ya say no other president no quick wrong tasi ni they corrupt ngulea kwa asia corrupt na na sira mtandao ni president we corrupt ndo ABCD unenge example auditor baya auditor general ilobi nimeka assessment ziozi ya udhukumi wa mbeza washa mayona bawe 20 billion kwa zibo yendie aya na kwajuka mtandao njasya serikali no yechao bana zinungamu ni moje 20 billion kwani ni makosa be auditor general ni ikie research yake naona be CND na ndezi CND bana iziozi we even ishao iwe be masibitali mtu muombeza
na mbezi hospitali mbo onangi maivo na wadhipo ile hospitali ngo na tio operation mama ije kima hivyo lakini na manengeto location ya pesa lakini yuenda kwete sheria kwanza na wete serikali na ile esiwa so imaanisha kana uenda uoze kinuki yanyi ndilio tumia social media kuweta udhuku so what I'm saying is to serve your me no not with the team neutral with the me it is not for political class elite few but the rest of the majority ni mimi yao na opposition ni kwa ati for example no ni andu migo ya kanisa ni mitu askali maiti ya gasi wangi maikwatwa ni so muskali ndailo kukwata ato tabiti ukwati ya chao ndiele kukonga ukwata nga ukwata nga kuova ngukunite ngikiti ngali ndailo kutabia ngakuya beti Sasha umuntu twenda kukwata mundu akindune ekiona na kila uwete abama no kitu kubikona kotini ukasoma wachao katiba itu ya Kenya no yiwa ukwetu bana nikatoka ukasikati we BCD una right ya osa simu tabe mundu moto no kunya simu mwa kwa rungu wa ABC pay me or to guide how we should be arrested or arrest so no is that me ya control social media spaces ni neutral ni neutral na yo ile kuweaponizewa against andola mena ideas tofauti mundu mundi kwitha nena idea tofauti na Ruto ndio maanisha ni mvuku na we have a democratic society if it's a democratic society to asiaka nai majority may amend their way lakini minority must also have their what their say na waise bao na mbunge ndio operate ya dona wetu kidhia ethan bill majority maka win bill usika vitu kidwa lakini minority no meda na mwana waikata au nena maka weta nikimato support bill isu so there must be a democratic space dinu akwete mia ya ku govern maunduma social media wisa kwidi nduna craft social media bill kana laws sia cooperate la no opposed to you lakini nisi alama mbi no tulamia. Thank you. Yes. A director kono embia masama itu masembe temono ndinenda kukulia makulielwi usungeni kana tumine na ndi mkulia challenges la creatives mesela bande ya Kenya na wisi okonda biati is it enough mundu kutumia kinengo chake ku survive comfortably ekana ni ana kwita enough ona kuna sio mundu ki standard is it kangeni ya ile ni ya ile mundu talent mundu wa asomea utakitali wale okuidya umundu pena mwini kukwata mbesa bingi ku professor kwa undu umbiaka na talent ya kuja lo okuidya pe mwini utona kwandika ma professor atano ma university akamaiva tiwo pena ini noto angalizio ku ma university lecturers tiwo atiwo udya chao ni tasa talent ndika nangwambie bana akwambulia anyway say Geminix asuno hamwe siyonde you kila kiboni kana creatives ni malo kwato support ila ya elite support ni tata mundu ila ukwazi to mundu mukusome some utakitali adhano university serikali isije to makutere siata tolame bande ni university kweza kwidi ya masomo ni affordable kwa kila mundu no the same kwa creatives alizonga serikali ya mama kumubea ndio wa sisi anu noni ndo ma support football is it sport yes no ma support it ni pure talent nyingi si utumi talent ndana si uwi talent ndana usakira we mechanics usini mubango wa MYS inaione yes ni ukita uone tengava na ikite program isikure ya mwika ingi mu very good ndika na nyina hivi ni demonstration ya 2024 ilobi ilata demonstrate yani ndo bill tenda kindu noni ngavana wama sakuweka aendie ka public participation na akuli andu mamwika mwenda hata na bibo woki na program ya ma youth kwa alama tesi aendie advocate na nina atendi nye ya Kangundo North aisisia ondu mamwika then andu mamwika mwenda hata nani mfika county imwe katwa county bawe baluka mundu ayuka ajika mount implementation ya programs andu bate kusienda lakini ile wadhiwa kwa manana mwene ndo amkulia Geminix what you want and you unengenye what I want you okamwe kalandi yitu ekalandi tatongo inatuka to yasi ati ngaliko no amika maisi menda kindu cha tamaubundi sasuma MOS na zindu so you kawile hiyo ndio we are speaking with one voice which is a good thing so na wile mundu ni wisi kuwa ba musini lakini ndeno tuikana ndo high skill governor Mosa mtu wako asomea ujusu na yambo nenga mundu ma discipline mundu ma ethics ina endi maitwa waendi kila mundu kwenda usome nisi wane kwa mwana wendo tuka mechanic etha wendo tuika
mui ma beauty etha wenda welding wenda kabiza assume mu choose kila ukwenda and wa choose nengo that skill ngo asakana leadership ni yellow support chao yellow support talent na iningi niwende mundu mapa ma record unoni be na equipment sibo si aba nini talent si adani kwina adani kusema mabisa niwe pona mubango wa studio ya kana ya hasani ni bache hivi ni ngokela yebo so you wezi mibango na serikali ya Masako isu mibango mesio nikwithi wa no winde kuna talent ya kwina na vile kuna mbaya sari kwipa ichao studio kuna serikali ya Masako ya support mundu ne kana okay ine wezi ni wakwata wathi tona likuiba andu akaina ali kwambesa nzongeye kodi yako ende timine yes so usanini wa ile kuiba lakini nipe ku need leadership support ninaweza kuile talent ise umila ninaweza unaweza ise kata aweza kuile mundu no mwini ayeta na bandi yake wezi wa bandi kando ngi muno which is very important kumana kana it is not just the giving, there is also gaining undu wa mwini uyo o kila na da bandi zu yake no andika ndo ingi with your guitarist soloist ka so panda ma kwa tamawia is no one way ya create chao ya create employment na yangu tabia za nini mundu wa Masaumu ya maandike wanakuwa account maka kwa no nundu we sawa so it is very important to understand ku support talent ni kuikata ni kukilia na employment pauno boko kila nundu akwithia wewe umaka to alama kwaze kana mena me ma kwitie kibila 2027 na we asika na leaders should support creatives wewe na mubango mo ndini wa ku support creatives yakana se one thing nundu ni letwe on ma production na kwa kana bila ya kwitina ina create ya mabisa movies na ngeke ona series ya Dunia TV desire kwa baka ngundo north mundu ma creatives number 1 to the naka hub ka talents uzo kile tawe ni mwini wakabuno wa record na ndo ikata na ningi mundu aya team mundu mela isi azamsainde muno binao mabutuko ya kwa cha kwa assembly of course nika noma mawedi ma mwenendi nibo mundu mangino na kwa aseni na mubango no lakini kilango enda kwika most important lani gitondika yanda dio kwa kanisa ni maito no kula siano na makundi we nyumwe ndata eri no chao kikata nikwithi waene ndimo maelo kutapya igitenda chao mundu thangu mafya menda lelu au imete studio duna answer prayer yo of course waelo makulia ni chao mukwenda na maku yatenda sindu itana uize budget ya mwako ya sindu itana itoneka ile itoneka musi ikiva priority ndini wetu ando kwika mwako nikane next year tukichukinge unaona mundu lazima zako no nene kuna mnawe na wewe maana kana ndani representation ndani legislation na oversight tiki ndo na kuetia bana yuki yeki kana ngina kito wako assembly mweto mbingo nzeo sia kwendese chao mwene ndi na ndo nayo paili da wenda waluka ndiye kwatekana notable and good policy bini wa assembly kale wa yinzi ya uteja mwene ndi yonde ubizwa kila kiukwata mwene ndi wa kangundo mwachicho kwata mwene ndi wa wachao wa vama za kutamu yani ni kila bandu tika ngundo mundu mwa wa mino tuko kwa assembly nizo kwata wa kila bandu mengi mwaete good policies mukasi ya inika natuwe vyandu maa mwika zieno ni nzoto makwikata mukasi iti kwa mbanji titu kila tuko baba andu maba kwitu maase menda una ini possible kipike kana isuku manundu ta weda mwima nakana ndini wa ku make sure kana niwe kachu uweta no nginoma na structure dokumata masa mabinda maingi MCN unega wa matema kino ndupe mundu ta wa ward and administrator you MCA ka legislation ake ka representation na oversight na ke ward admin document isiniwe line ya administration ya executive ya county na no kwika mundu ma ku CIS and development izikike niwo kwika coordination ya mundu ma zikali background na mundu yose sakuya niwe mebe ma zikali in terms of maundu ame kwika no era wasele lute mweva no need supervision yes MCM no suye ba assembly no sinde ba ground of course no lawe ground election coordination is no na administration na kusikia isi awewe kikebe na mundu kutu award admin no suti mundu we to withdraw elections withdraw kwa appointiwa through Public Service Board so no nginandi mama ne sibido kumana nini ndaonge gwandu ma kulema kudio nini na kitumeni kimongo enda tubanga umuthenyongi ibya mwene ndi wibaya othe IS na no kitumona akaingi uka okay iwe akwangelekanyo
ukiona mundu ayase governor account ya Masako ndasobetile lumuna lakini ndo asuma yisika na pelelu wa national government na county government na kitumi ni chuni ngwenda tuzo kumanda mwana twelianye ukuma yu mwana wa yani kila mundu role yake nikana yuze kuthi antu apotukanye role hata mundu su ward administrator wa MCA MP yake ni mo women rep ya woni mau senator governor twende tu na yulu na yulu lakini nundu wa masane ndatu minene na andu ala makosia itie direct MP tumepitisha masaa sana unene na andu maku kangundo na yu andu ma creativity na atongo yonde kwa jumla timine number 1 number 2 ya ngubea kaunti ya Masako ndo akwithania kwati ya sanii na yetu oneto ndani sport na mundu wangi mengi maende no kwati ya sanii ba Masako segi na sekana creatives tumia talent lawi nayo nikanawi the way impact positive bini wa society ona kunenga ni civic education ando kasi civic education ni leader fulani yewe kama ni kitu hiyo ndata society tumia talent lawi nayo naweza kwithia ni wanenga the right information weza kwithia kila uweta kana usanii wa kwa lawo utumia kwanziela ya elite na ndio tumia nungu just beso nengi weba numu lakini we mwene kalivina wise kindu kiutabya enendi na iwisicho chako andikwe na mwenendi wikele mwila linda no gina wise katiba ya kumundu katiba ya Mkenya na wewe Mkenya isiyo Biblia ya Kenya nikanoma nei ukama nata kana leader utonye kindu chako kana musanii kana artist ukila weti ni chako no gina wise katiba ya Kenya nikudhosu ni yamba ya Mkenya ya umanai o maundu maile ku theater andia sakanayo tulipo katiba ni ya Kenya tusome nikanaweza kuithia ni wese ya wa MCA ni mwao ni wese ya wa admin mwao ni wese wa MP ni mwao wa governor senator na so forth nikaweza kuithia dodi kwa MCA ukamukulie lelo walo sobo ni national government kanodi kwa governor ukamukulie lelo walo sobo ni national government na yini na KMCA wa kuenda tone na waki kao nundu MCA tumutotano legislation representation na oversight ni wale mukulia kindu kiki ABCD wale naitwa petu kidisia uleto kiweta niki na yadhani chawe toni wale kusisi wakawekea ward and minake na mukulia kindu kiki kaundi ya petu kidisia lelo wale kuoso ukatemwa na matinga mevo wada limina kasisi ya maundoso keza nimekika nikwithwa kilo mwani mwiveni serikali na hiyo allow them andikitwe ni serikali whether it is national kana county wiyambe asia mwene ndi it is very important usa mwene ndi na ndi mwedu kisendia utunge ngweno wetu kisia ukwatania na itu pa mitandao no mtu mwani na kwa nijiti mitandao ni ba Jimmy Nix isoya kwa Nicholas mtu wa Jimmy lakini mitandao ni nijiti Jimmy Nix adawe na kulo yengi no twende no kwatani hapo ndi atunga kubya nundu akwitha napa na wakati mubya muno nundu akuka na ku dispense kumya knowledge ni katiba mundu bayo tona kwitha you ti entertainment form of it lakini bege ndo education ya manai by the way you ni kome talent kanosa ni wako ana mundu tona kwitha education ukuko kosa matambi alama ilite kwa manja twende kama noko petandao ni na ku streets ni mubya muno nundu akuka na kumwendo musiaisia wa Mutongo TV onena nyawo nundu onena nyota na kwitha we wako tethia we na kuvingwa kana kukongelela we o mande ingi kana usiokelele kana watchinge kwesila kwa YouTube page tu ni Mutongo TV Stock FM kana Facebook ni Mutongo TV na inde wenga tiangalikosia mitandao ya kwa yonde ni tawasalsha Betty Wambua na weyo saa ile na nusu ningwe andiko mana na kwinge ndeni wa kilungu cha Inengo na mikalele na ndio lilikanyate then utana kwenda wena biashara ukwenda kutanga asidi ya Mutongo TV kana Mutongo FM kana kuungama na kilungu kimwe kana kusponsor kilungu kana kwethia na ungwatano na itu maondoni mautandithia mambana na itu kwisila mobisi maitu alama eva musini wa Masako kana ho tukonie simu kwisila kwa namba ila sikito website itu nitwa Salcha Betty Wambua tinda nesa.